Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse Minisiteri y'Ingabo gusubiza mu mirimo abasirikare birukanwe bazira kwanga gufata urukingo rwa COVID-19 cyangwa se COVID-19. Naho ikigo cya Meta cyemeye kwishyura Donald Trump miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika binyuze mu bwumvikane bwo kurangiza urubanza yari yarakirezemo. Ndagushimira cyane wamaze ukanda subscribe kuri Irika TV Rwanda, nawe mushyashya ngo wayikaze tubane mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mu kwezi kwa munani mwaka 2021 Minisiteri y'Ingabo yategetse ko abari mu gisirikare bose bagomba gukingirwa, ibaha igihe ntarengwa cy'amezi 3 gusa cyo kuba baramaze gufata inkingo zose zisabwa. Iri tegeko rikaba ryateshejwe agaciro mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa mbere. Perezida Donald Trump aherutse gutorerwa ndetse no kurahirira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri intangiriro z'iki cyumweru, yavuze ko iyo gahunda yari akarengane kandi yari umutwaro utari ngombwa ku basirikare b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yongera ko Minisiteri y'Ingabo yananiwe guha abasirikare uburenganzira bari bemerewe. Trump yavuze ko guverinoma yafashe igihe kirekire cyo gukosora aya makosa yakozwe, ariko igihe kigeze ngo bihenduke. Iteka rya Perezida wa Amerika ritegeka Minisiteri y'Ingabo gukora ibishoboka byose kugira ngo abasirikare bose birukanywe bazira kwanga urukingo rwa COVID-19 bagarurwe mu kazi. Abasirikare basezeye ku bushake kubera kwanga gufata uru rukingo nabo bakwiye guhabwa amahirwe yo kugaruka mu kazi, kandi ipeti cyangwa imishahara yabo itagizweho ingaruka. Trump yasabye ko mu minsi 60 gusa agezweho raporo y'uko iki gikorwa kiri kugenda. Mu kwezi kwa kabiri 2022 Christine Wamafu wari umunyamabanga w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko abasirikare batikingije bashyira ingabo mu kaga kandi bigira ingaruka mbi ku bushobozi bwo gukora kinyamwuga. Si ibyo gusa kandi yongeye ko abanze gukurikiza aya mabwiriza bazahita birukanwa ku mugaragaro. Mu mezi yakurikiyeho hatangajwe ko abasirikare bagera ku 3400 birukanywe bazira kwanga urukingo rwa COVID-19, aho 2000 muri bo zari ingabo zishinzwe gukora ibitero bikaze zikoranira hafi n'ingabo zo mu mazi cyangwa se zirwanira mu mazi, United States Marine Corps. Muri uwo mwaka ikinyamakuru Breitbart cyatangaje ko umubare w'abasirikare birukanywe wageze ku 6400. Nanone kandi ikigo cya Meta cyemeye kwishyura Donald Trump miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika binyuze mu bwumvikane bwo kurangiza urubanza yari yarakirezemo. Trump yari yarareze Facebook ayishinja kumufungira konti mu mwaka 2021 nyuma y'imvururu zabereye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'Amerika Capitol ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2021, ashinjwa kuba intandaro yazo. Kuri uwo munsi abari bashyigikiye Trump mu matora y'umukuru w'igihugu bigabije Capitol banenga ibyavuye mu matora, aho Joe Biden yari agiye kwemezwa nk'uwatsinze amatora ndetse no kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru Wall Street Journal cyatangaje ko miliyoni 22 z'amadolari zizahita zishorwa mu cyo bise Trump Presidential Library, mu gihe asigaye azakoreshwa mu kwishyura ikiguzi cy'urubanza no gusaranganywa abandi baregeye hamwe na Trump cyangwa se baregewe hamwe na Trump. Nubwo Meta itigeze yemera ko yakoze ikosa, yemeye kwishyura nyuma y'imyaka 2 y'imanza n'ibiganiro byahinduye isura nyuma y'uko umuyobozi mukuru wa Meta Mark Zuckerberg huye na Trump mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 11 uyu mwaka ushize. Trump yari yarareze n'izindi sosiyete nka Twitter na Google kuba zaramufungiye konti. Ikirego cye kuri Twitter yahindutse X yagitanze mu mwaka 2021 gusa urwo rubanza ntirwigeze rukomeza mu mwaka 2022 nyuma y'uko Elon Musk yari amaze kuyigura. Meta yo yafunguye konti ya Donald Trump mu mwaka 2023 ariko imushyiriraho amabwiriza akomeye kugira ngo atazongera kuvugiraho ibihabanye n'amabwiriza agenga imbuga zayo. Umwaka ushize televiziyo ya ABC News nayo yemeye kwishyura Trump miliyoni 15 z'amadolari binyuze mu bwumvikane bwo kurangiza urubanza yari yarabarezemo ku cyaha cyo kumusebya. Ayo mafaranga nayo yashyizwe muri Trump Presidential Library, nguko uwo mugabo Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nonaha akaba yarareze ibyo bigo byose bikomeye akabishyira hasi ndetse akanabitsinda. Uyu mugabo ntasanzwe nakasamutwe rwose. Ndagushimira cyane wamaze kubana natwe kuri Irika TV Rwanda, wamaze kwanda subscribe, nawe mushyashya ngo wayikaze kandi subscribe, twomeze kubana tujye tukugezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ibyiza biri imbere, ndabakunda cyane. Ciao ciao.